Radha Mohanpur High School kaisa Sokulokhi Naruk Sawai kaisa Berirokni football tournament Abosang kini Lukha ya Sino Hastobo Sini Berirok Alai kaham ke tengah Awan bagai dini ni final Samananda versus Bisang Thakur Orang jatuh lagi, orang yang macam orang ani व्यक्तिगत तौर पर ani लोगों ने कहा कोई बात मत खाता हम दुनिया पर भाई तीन जो कमिटी पर हमसे खाता खाता काई हम the decision now the drugs awareness no तो ये program क्लाइमेट बगै बरना हम बरो हम हाई के नचने और कितना हस्तवा जिने महाराज बुलु चरबी जे साइड डॉक्यूमेंट बाय चिन का साधना है कि ड्रग अवेयरनेस नो हम ये माने जे यूज खै दंना मथाकना ने बगै जे सभा आंदोलन जिने जों है के खेला दुला ने बिसिंतै जे फनो माने बगै हम बायरoi दिने जत पंखे खाता हम Sekna, kita hambai, kita na, cuma kita. Jadi, kami juga sentang di sini, man of the match, man of the series, apa hai kela, rozak nai. Abo di sini na, Raunana School Movement Football Tournament ne, champion kasih Samananda Kani. Kalau ekskul level baca thaman dah kami champion high school mata. और championship में prize sejaman taisa tahun ini tahun ini bising mana? Awal bagi ni sindor shah grono koi jawab. Hambai kini Radha Mohanpur High School Play Center mato kaisa Berirong ni football Cengkazak mana hingke Hai kojogo ki depor mamu kumu sabi baca ki kemazat aku merasa horkosto Oktober kini Samananda versus Bijolo Thakurpara tino final match khelakia naga Sukulokhi depor mamu kumu football ni final match Samananda kami champion ka winner hingke Bijolo Thakurpara oro chung prize money hingke championship 15,000 runners 10,000 oba hake khelano chung changkai bhaka oba hake no chung thangnai 15 September sini o khelano chung changmani oba hake no chung lukurong ni sohojogita bai lukurong ni kamna bai hake lukurong ni je o football tournament no nane ne bagai jebabe dosok jomungma bai chini khabotai bo tongthoka oba hake no turung am tani khanai joto doktorok no ang hambai maro tini no Sukulokhi depor mukum football tournament to bai asak nai phainai joto takuk tai bukuk bai okra sakra ani sak chalai ani se busuk abarang no ani pai playa hambai maro tan bagi hingke o mateng kha aerometer jinis huma hai o mato je kuno celarong ni football khelapan rodi tabo chung taklai o BC 2021 chung Berirong ni chung chengkha thangnai 2010 ni chini ga chung celarong ni engge chung o mato chung 6 bosor jabo chung tournament rekha aba haikeno chung nukjakha o mato kuno dosok jomo gya kiroi kuno player rogo o mato thangbai hama ni kiroi tamage hingke je dosok rok ni sohojogita
दर्शक रंगनि तामिल साने बनो चुबासु अब हाके नुमाने बागै जत प्लेयार रक कुरिं फाइट थंपाने रकबो बाले इंटरेस्टेड इंजागो अ मातनो तयै तान बागै हांके जे दर्शक रंगनि अमसे तंथक जाथक फुनुमाने बागै प्लेयार रक अम हाकिनो फानमानै बरंनि खेलानो जों अर नायमानखा ताइ बरबो फुनुगै मानखा हाके अ जागाओ जों ताकलाइनो फार्स्ट और राधा मोहनपुर हाई स्कूल प्ले सेंटर मातो जों बुरिरंनि खेला रमानि हाइपनो जों अर नुकजाखा जे तीरपरानि जे चिनि दफानि बुरिरक ताबसा जरा जे खेलाओ अमसिके कासाइ टंखा आबो केबो जों नुगिया हाइपनो तिनि ओ मातो जों सुकुलखि देब्र मुकुमुक फुटबल टुर्नामेंट रमानि यागलो चिनि त्रिपुरा राज्यनि जे चिनि बरक दफारंनि जे बुरिरकनि आसिके जे खेला कासाइ टंगो आबोनो जों सराय जों नुगैमानखा तान बागै हाके जे ओ मातो थांनाय 15 सेप्टेम्बर नि जों ओ टुर्नामेंट चेंसामानि जों फरायनो नुगमानखा जे चिनि सदरनि जे बेस्ट प्लेयार काहाम जतनो फाइट थंपाइका ताइकासर खुरता ताइखलायो तिनि बिचन्द्र ठाकुर पारानिंगै जे टीम थांनाय रह हंके अंडर 19 एडिसे हापां फाइमानि यागलो जे थांनानै बागै हरियानारो रहजाकनाय ओ टीम रक बिचन्द्रनि थांनाय हिंके नेताय केसा तिनि उइनार रंनाय सामनन्द कामिन हिंके चिनि पुलिस टीम हिंके ताय केसा जों थांनाय सेकेन्ड सेमिफाइनाल जों नुखा क्वार्टार लास्ट क्वार्टार जे दसराम कामिन हिंगै खरकसा गोलकीपार जों मानखा ताय नुखा जों आगिओ इनिया केबा सकां जों जे खनाय दंगो लक्ष्मीता रियां इंडिया टीम नि कैप्टन इंगे जे गोलकीपर इंगे जे रानार जोंनि फेमानि जों पत्र पत्रिका है केबा नंनि सोशल मीडिया ते जों नुखा हाइपनो जे थांनाय चिनि लास्ट क्वार्टर फाइनाल जों नुगमानखा चिनि बरं गोनांजो थंकरं गोलकीपर करं लक्ष्मीता रियांनो जत ओ आमसानि दर्शक रक चिनि लक्ष्मीता रियां इंडिया टीमो थांनाय आबनो बसुं नुगैमानखा आमन बागै दर्शक रकनो ताइ चिनि जे थंकरं थांनाय रंना आं बेले कमिटि तरफ है आं हामबायमारो बरनो थंकरंनो अबाके थंगै जोंनो ओ एलकारो खाथुम खाजा टंथक निया केबा जों ओ खेलाओ बसखाङा आगु थांनानै बागै आ वानसुं आ मुसुं मानिनो ओ एलकारो बा ओ आमचायो गलाङै थांमाने बागै जत फाइट थंपायनाय ओ बरक दफानि थंकरं बुरि बदलनि जे थंकरं बुरि रकनो आं बेले का हामबायमारो ताइ हामबायमारो चिनि सोशल मीडिया रकनो अबाहायके फायै नौनि जे खबरनो थुमपायमाने बागै नरगनबो पेफिले हामबायबै आनि कक सामनावरनो फाखिया जतनो हामबाय सानजा काहाम सार आपने सिनिमु आनि बुमुं मलिन देब बर्मा आङो राधा मोहनपुर एडिसि विलेजनि न ताइ अ खेलानि हिंके आं प्रेसिडेन्ट हामबाय सार हामबाय खेलाओ एक्सिंग गल पाइखा जों ताबो प्राइज रना दिगी जों प्रथमनो सिनि जेरो खेला परिचालना खायनाय बरनो सकां सकादि आफाग्रानाय बरो जागा जेहेतु अनेक दिन खेला परिचालना खायन बागै जारा रेफारि I know he take a nice win. By Bichandra Thakur ni 5 number player. 5 number player. Bobo Vikas Nurwo. Aina hai 5 number player no tai khosari phnai ya Thakur parani Birkumar Deborma. Ini je khela prothom hoite last porjont
kahan ke thunai gol ke bang runai Bichandra Thakur Parani Priti Jamatia Man of the series Bono Ariti Khanisar Priti nanti saya yang bahasa Priti Jamatia nanti saya